tuina kongen ding tuina Iran le America to sai jesuina tuzam jing sang nai ni polang la hina tuina le ne ya boy ni ko January ni ko ne hi Iran le America to sai nama pa to sai tu te tu chang da Jesus showed my dad on January 9th, isn't it one 3 a.m. in the morning. God showed my dad a vision about America and Europe. to pen bang hiam chi le America le Europe pen kanong ki sel ding na to ki sel sa tak chenga ong hol thelu di tak chenga to chenga aki sel lai tak wa kiging nai lo kigin lung tam lo na be aso ta ka America ta tha bom tau sa leng sa di na leipan pili na ki kal cha nun ta nga anei him pen to abom len na te ya ganing a mi hing ko ma hing lo di khana ni na to ahing sun te pen sam kyo ti ba ka ba sam lo to ahing sun te pen America kap te na sing tup tan nga tum tan je di apa to so America and Europe are arguing, and so they're arguing to the point where they have gone mad, and America is sending missiles up to 45 feet tall, and it's going to go to Europe. 45 lo leipan na pili pinga and they're going to send missiles up to 45 feet tall, and so it's going to kill everybody, animal or human. And so anybody that survived the missiles, America will send assassins to slice them into pieces. ina to pen ya ta ga la hoi yam chi le pen sing tup tan banga tum de na thungen ka be deviation la ki ka be sing tup tan banga atung tum tan di ina to pe la hoi ma che na pil ka jang the ha na ke ro di ama lo pil na afika be di ama lo ha na be di ama lo ne na be di ama lo pan mun be di ki tum tan di yo ta changa jesu pen to chu kong pe ong yi thi irat mi tam mau te tung tam te om tam te ki helen na ki hel kele makai tam pi tak te hi lung sim helo hang na mi pi tam pi tak tum tan ding simang ding hi America si hero ira pe tam pi tak si ding e pinato ji sun thuming he ken la mai saklin to ira tarina uthul sakin Europe, please pray for forgiveness. You guys, Europe has many God believers. Europe also has many non-believers. But don't be mad at America. Ask for forgiveness. My dad loves you very much, Europe. So please ask for forgiveness. No makai te khal hat nakki lum kim lo man honna mi pitam pitak tum taning bomen sa lumin temen tum taning tak chena happy na to azekini in khal khat ki mai sarilun je Because you priests have been arguing with each other so much, God is punishing you and sending America to send missiles at you. Just act dumb and ask for forgiveness from each other, and God will save you. bang ma the na lo te na simang ni tak to bang setel van tung the lo hi ko ya sorom no gomara pian chi alien som be giat pian chi alien som ko Genesis chapter 68 Genesis chapter 18 19 Genesis chapter 6 God kill tu bang dana si me to ki ha tung te tu to akithat te ban tung lo tu bang mi tam tak mi hating hi Austria jong tu gam na teng camp to sai asimi hi men te hel tung te hi je sum to thupya su hok tam lo ta Austria jong jang hok tam lo ta tua ha nga tua me kham ta na ke kher ke bora to steng ke pa ka hel tung di
Genesis chapter 18, Genesis chapter 19, Genesis chapter 6, Jude chapter 1, verse 7, Luke chapter 17, verse 26 to 37, Luke chapter 24, verse 36 to 51. You need to look in the Bible. Australia, living together, sex, a lot of people, then the price of God. Be careful. Sorry. For those who don't know anything yet, in Europe, who don't believe in God yet, all of you will go to hell if you do not believe in God. All the Bible verses that my dad has said, please read them and please believe in God so you can be saved from the fire of God. Second Peter said the truth, verse 4 to 6. Whoever God prize people go to hell. The Bible says, be careful. Okay, 講保同水同嘛 OK မြန်မာပြည်သားတွေဒီစနာထောင်ကြပါအီရတ်နဲ့အမေရိကကိုတက်ကငင်းပေါ်မယ်ဒီသူတို့ကအဆုံးပြမယ်လို့မရှိဘူးဖျားဖော်ပြကျွန်တော်ခုနဆုတောင်းတယ်ဖျားပြတယ်အဲ့တော့ဖျားဆိုတာစာတန်ဖျားမိဆိုဖျားမဟုတ်ယေရှုဖျားပြလို့အဲ့ဒါဆုံးအသက်ရှင်တဲ့ဖျားတီးပိသားဖျားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့ဖျားအသက်ရှင်လို့သူနဲ့ငါတို့ကစကားပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ယေရှုဖျားဘာပြလို့ဆိုလို့ရှိရင်အီရန်နဲ့အမေရိကကိုသူတို့ငင်းပေါ်ဖြစ်နေမယ်သူတို့ငင်းနေတဲ့ချိန်မှာအီရန်လည်းဆုံးမပြေအမေရိကအဆုံးမပြေအဲ့ချိန်မှာသူတို့ကတကယ်အီရန်ကအဆုံးမပြေပုံစံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကသူတို့ဘာမှသူတို့ကဘာလဲအစီအစဉ်သူတို့မှာဘာမှတိုက်ပွဲအစီအစဉ်သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ဘာမှမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့မချင်တာပဲရှိသေးတာအဲ့ဒါအမေရိကတွေကဘုံကိုဘာဘုံလဲဆိုတော့မသိဘူးကျွန်တော်မြင်တာ3-4ပြည်လောက်အမြင်တကယ်အချိန်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘာနွားရီခွေးရီလူတွေဘယ်ဘာမဆိုအကုန်လုံးသိမယ်အဲ့နေရာမှာမတည်တဲ့လူတွေသူကဒီအမေရိကစစ်သားတွေကတကယ်ကိုယ်ဖူခါတိကိုဟာပင်းတကယ်တော်ရီလူပဲသူတို့ခိုင်းမှာမတည်တဲ့လူတော့မှဒါနဲ့သူတို့ပိုက်ပလိုက်မှာအဲ့လိုကျွန်တော်သုံးခါမြင်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာကျွန်တော်မြင်လို့ဘာဖြစ်ပြောရလဲမီးနဲ့တင်းငယ်ပြီးတော့တယ်ဩစတြေးလျအခုဗမာလူဘယ်လိုပြောနာဘူးဒီတားမြဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်မီးနဲ့ဖျားဆုပလိုက်တာအဲ့ဒါကျမ်းစာထဲမှာဖျားပြောတာပြည်တာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးနှစ်ခန်းငယ်၄ကနေ6ဇူရခန်းကြီး1ခန်းငယ်ခွန်ရှင်လုကာခန်းကြီး7ခွန်ခန်းငယ်26ကနေ30ခွန်ရှင်မသက်ခန်းကြီး24ခန်းငယ်36ကနေ51တိစဖတ်နာဘူးရီမြာလုံးလို့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းနဲ့ဆုပ်လိုက်တာမထဘယ်နိုင်ငံမဆိုမင်းနဲ့ဆုပြီးတော့တည်တယ်နာဘူးဖာကောင်းဖာတယ်မလေးအဲ့ဒါကြောင့်ငယ်ပြီးတော့ဖျားမီးဆုပ်လိုက်တာရီကြီးလို့အင်ဒိုနီးရှားတွေထိုင်းတွေတားရီမြဲတယ်ရီနဲ့တည်တော့တယ်ပါတော့ဆိုလို့စင်ဒါတွေလဲဖာတယ်မလေးဖာကောင်းတွေပဲဒါလည်းငယ်ပြီးတော့တယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖျားပြောတာပြည်တာတဲ့ဆောင်ခန်းကြီးနဲ့ခန်းငယ်၄ကနေ6ဇူရခန်းကြီး1ခန်းငယ်ခန်းGenesis chapter 6 all ကပောက်ချန်ခန်းကြီး6အကုန်လုံးဖတ်နော်သူမေတာဆုခွေပဲဖျားလွတ်မြခိုက်တယ်ကျန်လို့အကုန်လုံးတပ်တယ်ဂျီနဲ့ဘာဖြစ်ဒီချက်ဖတ်ကြလိုက်သူတို့ကနာဘိုးတွေမထားဒီဥစ္စာဖျားလူတယောက်ကိုတကယ်လူမျိုးကိုအမျိုးပြုံလို့မယ်ဆိုရှင်ဂျီနဲ့မီးနဲ့အမြဲပိုင်းဖျက်တကယ်နာအကုန်လုံးရှင်းပလိုက်တာမထားအဲ့ဒါမျိုးလူတွေအကုန်လုံးမြဲပြီးတော့မျိုးစားအဲ့တော့ကျွန်တော်မြောက်လူအဲ့ဒီလိုပြောမယ်ဇိုမီလူပြောမယ်ဟဲ့ပြနာတော့အကောကွာဟိတူတော့အလုံးမလုံးမရှိနာကမေတော့အလုံးမလုံးမရှိနာကဂါဆုံအလုံးမလုံးမရှိနာလေကွာမဘာငမ်တူလူတွေတဲ့ကြောင့်အစ်ကူလို့ပ
pasien hun apiak dik dek to teng kem pen amau tena bang ma chupinga sulu lua tua hanga amau te ahun ne teng kem pu to banga abe la sel ta ha simpak ni atok na mangmun alien thum aneu som unang je malai sel ko la nang malai sel ko mama kene mangmun alien thum aneu som simpak ni mo hi to sai pasien ong pia kina mi kem pu te na lim ta kina nai bo ut bang anung ta pasien ko ma chite aveka ahun huna I pasien that kin ding anang ti ding ngi that je ja ding mi kem pu apil na sian na au na thune na jang mon ta no mangmun alien thum ne som no te in lung doi takin na thok na ding u ka hom thu piak na zui na hi manun leitunga mi kem pu zet na ding in leitung bu hong tung ding lung kham na panen ke jong no te ka hong suak ta sak ding he apa Since you have kept my command to endure. Revelation chapter 3 verse 10. Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth. Kita ni na lian aneu di ban ko sin pa ko ma lian ni aneu di ban ko Second Peter chapter 2 verse 4 through 6. For if God did not spare angels when they sinned, but sent them to hell, putting them in gloomy dungeons to be held for judgment. If he did not spare the ancient world when he brought the flood on its ungodly people, but protected Noah, a preacher of righteousness, and 7 others. If he condemned the cities of Sodom and Gomorrah by burning them to ashes and made them an example of what is going to happen to the ungodly. Amen. Ai pa ko sim nge tun kita ni na lian ni aneu li pan ko bang hang hiam chi le van tung mi te na ngonin khel na aneu changin pasian in kha khong lovin hel khuk sung khia thuken ni hun dong nga ken khomial sunga kolbul sa in aum sakhi pasianin tanglai mi te kha khong lovin ama aum lo mi te tuichin tum sak thuman thudak ahil no ale adang mi sagi bek suak ta sakhi pasianin Sodom le Gomora khopi te tunga thu khenin mei to how tum pasian aum lo mi te thuak na ding limin abol hi to pa min sana pa ta tang ta ha tu ni to ding chi ni na inun de tu pin na inun na nga jun ti sia ma cha ba khemya pa on che ma ji ne luri ti cha de su lo sin nge bi to phu te ya ma te ya ba philo tu ru wa number 1 nabu number 2 matan sin pa sanu sara da chong phya tat lai da cho nóပြောra mu cha saပြောra bye bye